Koja je snaga potresa, odnosno jačina potresa Pa bila? najjači potres je bio ovaj jutros u 7 sati i 3 minute. On je po magnitudi iznosio 3,8 prema Richteru, a procijenjeni intenzitet u epicentralnom području je 5 stupnjeva europske makroseizmičke ljestvice. Svi ovi drugi potresi su slabiji, s tim da je ovaj prije toga, znači koji je bio u 5 sati i 7 minuta, imao magnitudu 3,4 po Richteru. Koje je jačine bio zabilježen potres koji se dogodio sinoć kod Pelješca? Onaj prvi, mislite onaj Tako jučer je prvi. u oko 19 sati, taj je bio 2,6 po Richteru. Znači sve su vam bili slabiji od ova dva koja sam vam naveo. Za područje Pelješca, odnosno ovo trenutno aktivno područje, potresi nisu rijetkost, to građani najbolje znaju jer se sjećaju i potresa iz Stona iz 96. godine koji je imao magnitudu 6 i nakon koga je uslijedilo godinu dana naknadnih udara i sjećaju se naravno i onih potresa u Crnoj Gori i tako dalje, tako da s te strane velim nema ničeg neobičnog u tome što se ovo događa, jedino što je zaredalo u jednom kraćem periodu. S obzirom na to da se radi o tolikim magnitudama potresa, je li se može onda reći ili očekivati da će se potresi uskoro opet dogoditi? Kako se to može? Ne, u seizmologiji se to nikad ne može reći. Znači, serije potresa se dešavaju. U Hrvatskoj recimo područje Krka je poznato po tim serijama potresa koje ne rezultiraju nikakvim jačim potresom. Naravno može se dogoditi da se dogodi i serija i da se dogodi i jači potres. U seizmologiji takvih predviđanja nema, jer da ima onda bi naš posao bio puno jednostavniji jer bismo onda mogli izvlačiti nekakve zaključke o tome što bi se moglo dogoditi. Mi znamo da na teritoriju Republike Hrvatske se potresi događaju, znamo da se mogu dogoditi i jaki potresi kao što su se i događali 2020. godine, tako da to je nešto što se uvijek može dogoditi